Mwaramutse neza munyemerere nsuhuze namwe muri mu bice bitandukanye mutwumva ariko tudahuje amasaha ndizera ko mumeze neza yaba mwebwe aho bukeye turizera ko muri amahoro. Iyi ni News Lab TV tuje mu makuru yo muri iki gitondo ku itariki 3 z'ukwezi kwa mbere 2025. Na makuru turi buze kwibanda ku bintu bihishuwe. Turi buze kureba umugambi w'umutwe wa 23 wo gufata Fizi, ugafata Karemi, ugakomeza intara yose ya Tanganyika, gukomeza kugira Kinshasa. Uwo mugambi urahishuwe. Mama 23 irabivuga iki? Hari ibyo bashinja u Rwanda. Byose turabigerukaho. Turi buze gusesengura turebe Kongo ihiye ubwoba kubera uwo mugambi. Ni mugambi iki? Ikoze iki? Byose turi buze kureba turebe n'icyerekezo. Ni inkuru iri bwibande cyane cyane ku busesenguzi, wowe ntujye kure, duhuye umwanya wawe kandi ntabwo uri buze kuyicuza. Ariko turi buze kubanza nanone turebe igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi na Uvira bikomeje kuba agati k'inkubirane. Bikomeje kuba ikindi kintu abantu batazi. N'icyo Burundi bufite muri Uvira gituma bwabuza amahoro, bwabuza ubuhumekero. Ese imipaka bwafunze biri buze kugenda bite? Byose turashe tubigarukeho turebe n'icyo Burundi butangaje ku mujyi wa Uvira ukomeje kuba akasongoyihwa cyangwa akasamutwe kuri iki gihugu kiyobowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Wowe rero tukibana kanda subscribe, dukunda abantu mujya muri comment tukaganira, hanyuma tukungurana ibitekerezo, kora share, kora like, tujye dukomeza twibandire. News Lab TV yaje ifite gahunda yo kukugeza amakuru asobanuye, asobanutse kandi asesenguye. Reka dutangire. Mbere ko tujya ku mugambi wa mama 23, reka turebe ibitangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi. Yu ni Reverien Ndikuriyo. Avuze ko mbere na mbere ahantu bihurira n'igihugu cya Kongo, u Burundi buhana umupaka n'igihugu cya Kongo. Kuri Uvira cyane cyane reka twariho tureba. Mu bindi bice byo mu kibaya cya Rusizi bwashyize ingabo ku mupaka, no muri ariko bunafunga umupaka wa Kavimvira cyangwa se bufunga n'indi mipaka itandukanye yabuhuzaga n'igihugu cya Kongo binyuze hariya mu mujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko mama 23 ifashe Uvira, nubwo yo itangaza ko yavuye muri hariya muri Uvira, ariko abarundi siko babibona. Abarundi rero uyu Reverien Ndikuriyo avuze ko uriya mupaka wa Gatumba wafunzwe bidatezwe cyangwa se nta muntu wakwitega yuko uyu mupaka uzafungurwa vuba hangaha. Ni mu kiganiro itangazamakuru. No kuvuga ngo avuga ko Uvira cyangwa se abarundi bahita Ibovira. Avuga ngo Uvira hafungwa nkuko ku Gisenyi hafungwa, ngo hagafungwa nkuko ku mupaka wa Ruhwa, ku mupaka nyine w'u Rwanda n'u Burundi hafungwa. Ati nimukavuge ngo ejo ngo nzajya Uvira, uzajya Uvira gukora iki? We niko abivuga. Umupaka rero wa Gatumba mu Burundi urebana n'umujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Umupaka uzwi muri Kongo nk'umupaka wa Kavimvira, ariko ku ruhande rw'u Burundi bahita umupaka wa Gatumba. N'umupaka munini ufite ikintu usobanuye ku mubano wa Kongo n'u Burundi, ku bukungu bw'u Burundi. Wacagaho abantu benshi n'ibicuruzwa byinshi hagati ya Kongo ndetse n'u Burundi. Wafunzwe mama 23 kimara gufata Uvira. Uretse ko mama 23 yategetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva muri Uvira, ndetse tukabona n'amashusho yuko yavuye muri Uvira, ariko hari icyo kuri, hari icyo mwuka abwira amatorero kuko mama 23 iri muri Uvira. Ibyo nabyo turibuze kureba. Ndikuriyo rero avuga ko mama 23 atariyo yari yafashe Uvira, ahubwo Uvira yari yafashwe n'u Rwanda. Abarundi uyu nguyu yabaye undi murundi nyuma ya Perezida, nyuma ya Dr Bizimana Edouard Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, wongeye kwibasira u Rwanda arushinja yuko arirwo rwafashe Uvira. Ati ibi bya Uvira
nababwiye ko ari u Rwanda. Ntiwabonye umunsi bafata Uvira? Nimwabonye ko ari imodoka z'u Rwanda zazanye amavedete, n'ubwato buto buto bwirukanka yo mu mazi? Ati ntayo mwabonye? Zazanye ma 23? Reka sha, cyane we yakurishije ngo acasha. N'u Rwanda Uvira si ma 23 yayifashe, ahubwo Uvira yafashwe n'u Rwanda. Reverend Kuriyo, umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD, ati Uvira yafashwe n'u Rwanda, ntago yafashwe na ma 23. Ndayishimiye nawe amaze iminsi yashinja u Rwanda uko ngo ruhungabanya umutekano w'akarere. Mu bintu rero Revere yongeye kuvuga, yavuze ko ngo bakomeza kwibaza iby'amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo iki cyavuga. Ati n'ubu turakibaza amasezerano avuga iki? Ni amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Kongo Washington DC. Ese Ndayishimiye yagiye kure kubindorereza ayo masezerano atazi kirimo? Kuki yemeye guhaguruka akajya Washington DC kureberera ayo masezerano? Ntabwo Burundi buzi kirimo? CNDD-FDD ntago bazi kirimo? Bibaho se? We avuga ko ngo n'ubu turacyabaza amasezerano avuga iki. Amerika ni yavuga ngo byananiranye, ibyo nahagarariye byananiranye, ni mwimenye. Atanga ngo niho baheraho bamenya ngo ibintu yuko ari ibintu bipanze kandi ngo ariko bizakomeza kugenda. Ati twe ntago twumva icyo amasezerano yabavuga niba yakomeje kubaho ibikorwa bya 23 we atwerera u Rwanda. Ati rero twe ntago tubyumva. Uyu mugabo rero ahisa anatangaza ikintu gikomeye. Bavugaga ko ngingabo ubwo 23 yinjiraga muri Uvira, ingabo z'u Burundi ngo zatashye, ndetse bakavuga ko ngo hasigaye bataye 3 zonyine ngo zajyanywe Baraka kuzafatanya na FARDC kongera kwigarurira umujyi wa Uvira cyangwa se kuwuyobora. Reverie Ndikuriyo ntago ari kabyemera. Avuga ko ingabo z'u Burundi zikiri muri Kongo ngo kuko zoherejwe ngo gufasha iki gihugu kurwanya imitwe yitwaje intwaro harimo na 23, ndetse ngo zikaba zaragiye no kurwanya n'indi mitwe y'abarundi ishaka gukora ubutegetsi mu Burundi ariko ifite ibirindiro muri Kongo. Ati ingabo z'u Burundi ntizavuye muri Kongo kuko turacyafitanye amasezerano na Kongo. Ati amadokima akiriho agaragaza ko tukiriyo, turacyafite amasezerano na leta ya Kongo, turavuga yuko turiyo. Ati erega n'abasoda bacu bagiye muri Kongo si twe tubatwara, batwarwa na leta ya Kongo. Amasezerano n'ubu aracyariho kandi kuba kiriho nuko tukiriyo. Aya masezerano ninde uzayakuraho kandi ari hagati ya leta ebyiri? Ikindi nuko abakongomani bishimira abarundi rwose. Amasezerano dufite aha mu biro atubwira ko Kongo ari mu rugo, tugiye kugenda tumenye byose biranditse. Byose biranditse, nta na kimwe kitanditse. Nibyo Reverie atangaje. Reverie atangaje ko kugeza uyu munsi ingabo z'u Burundi zikiri mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Forget kuvuga yuko abarundi batakiri muri Kongo. Abarundi bariyo, n'ubutegetsi burabyemeje, burabitangaje binyuze muri Reverie Ndikuriyo. Avuze ko FDNB iri hariya mu gihugu cya Kongo. Wumvise iby'imipaka, abategerezaga yuko Burundi bushobora gufungura umupaka wakavimvira mwe mubyibagiwe. Bavuga ko uko bafunze uriya mupaka, ndetse yanongera ko ngo umupaka akavimvira uzafungurirwa kimwe n'indi mipaka Burundi bufitanye n'u Rwanda, kuko ngo cyatumye bafunga imipaka ibahuza n'u Rwanda ni nacyo ngo cyatumye bafunga umupaka ubahuza na Kongo, kuko ngo ari u Rwanda rwari rwafashe Uvira. Nicyo kintu yasobanuye. Ati no niba twarangaga icyo twangaga yuko u Rwanda rwadukururira rwatuzanira, Burundi buvuga yuko u Rwanda rushaka kubatera, bakavuga yuko ngo gufungurira imipaka ngo harimo ikibazo cy'uko habaho infiltration,
hakaba ngo hari abasirikare b'u Rwanda cyangwa intasi z'u Rwanda zishobora kwinjira mu Burundi zikajya gutegura ibitero bigamije kugirira nabi abarundi. Niyo mpamvu bagize ibiki, banze yuko umupaka wa Kavimvira ukora kandi barafunze n'imipaka y'u Rwanda. Bakavuga ngo gufunga umupaka wa Kavimvira cyangwa wa Gatumba ku ruhande rw'u Burundi niko bawita, ngo bingana no gufunga umupaka wa Ruwa, bingana no gufunga umupaka wa Kanyaru. Ati byose ni kimwe, nta hantu bitaniye n'ubundi n'u Rwanda twanga yuko rugira ibikorwa bibi ruza gukora mu gihugu cyacu byo kudutera, n'ubundi kuba twarabifunze rero nta hantu bitaniye, tuzabifungura n'ahandi twafunguye kuko byose ni kimwe. Ntabwo wafunga umupaka w'u Rwanda ngo ufungure wa Kavimvira kandi u Rwanda rwo rwafashe Uvira. Uko niko Reverend kuri yo abibona, ariyo mpamvu yavuze kira ku bijyanye n'imipaka. Reka rero tudatinze turebe ya nkuru yacu, umugambi wa M23 ngo gufata Karemi, igafata Fizi yose, ikajya nyine Karemi Tanganyika, igakomeza ngo n'ahandi. Ibi bintu byatangiye bivugwa mu matamatama. Bati M23 yafashe Uvira, imaze gufata Uvira irajijisha ngo isohotsemo, kandi ntiyasohotsemo. Bamwe ngo bagiye ngo kunuza ngo ku nkengero za Uvira mu misozi miremire, baho baba bareba Uvira mu birenge byabo, abandi noneho ngo basigara muri Uvira. Reka turebe ibitangazwa bivuga iki. Ibitangazwa bivuga yuko M23 ikiri muri Uvira, ndetse ngo hashyizweho n'ubuyobozi bwashyizweho n'iyo M23. Bakavuga ko ngo kuri tere ngo abayobozi bashyizwe mu bice bimwe na bimwe by'umujyi wa Uvira. Amakuru ahari ngo akavuga ko ngo abayobozi bashyizweho ngo berekanywe ngo nk'abayobozi b'agateganyo b'abasivili bashinzwe ubutegetsi ku ruhande rwa M23 bashyizweho muri Uvira. M23 yashyizweho ngo ubuyobozi muri Uvira, ndetse bakavuga ngo M23 ngo itsimbarara ku ngingo y'uko idashaka kurekura Uvira ngo yongere igarurwe na Wazalendo cyangwa n'igisirikare cya Kongo, kuko ngo byashyira umutekano mu kaga. Kavuga yuko ngo ibyo nibidakorwa, mu ijwi rya Oscar Barinda Dr. umuvugizi wungirije yavuze ko M23 mu gihe itazahabwa ibyo yasabwe by'uko hajyaho la force neutre itazigera iva muri Uvira. Gusa nanone ku rundi ruhande bakavuga ko bavuyemo. Aho naho hazamo kandi kabazo, nimutaduye ibindi tuzavamo. Ku rundi ruhande tuvuyemo. Aha rero niho nk'abantu bari kuri tere ngo babone ibintu byinshi ku bijyanye n'umutekano. Uretse ubwo ubuyobozi M23 yashyizeho ku bijyanye n'umutekano, ngo hari abantu bambaye imyenda y'umukara bagaragara muri Uvira ya uniform, ariko ngo M23 ikavuga yuko ngo ni abaroko defense bashinzwe umutekano nyine wo mu makaritsiye aho ngaho, ngo ntabwo ari abapolisi bayo ndetse si n'abasirikare bayo. Ikindi kibazwa, abo bantu ngo bahawe amahugurwa ku matwara ya M23 n'abakadamu M23 nibo bari bashinzwe umutekano. Gusa akibazwa aba bantu bambaye imyenda y'umukara mwita abakada bacunze umutekano kuki bafite imbunda. M23 kavuga ko umujyi wa Uvira utuwe n'abantu barenga 500, ntabwo wacunga umutekano wawo ufite inkoni. Kikaba ikibazo. Abaturage bakavuga ko ngo imodoka za M23 zigaragara zigenda muri uyu mujyi cyane cyane mu gitondo cya kare ndetse na nimugoroba. Abaturage ngo barazibona. Ibyo ngibyo bikaba ibihamya bashingira bavuga yuko M23 ikiri muri Uvira. Umugambi rero ngo wo kuva muri Uvira, M23 ubu ngubu igeze Makobola ya mbere n'iya kabiri, barayifashe vuba ngaha, ndetse bakuramo FARDC na Wazalendo yasize isahuye abaturage, ifasha abagore ku ngufu, ibintu bidogereye muri Makobola. Ibyo byarabaye. Noneho bakavuga ati M23 yafugize gutya ikafata ikiyaga cya Tanganyika igashyiramo vedete, ubwato buto bwiruka. Ejo bundi FARDC yarashe bubiri, n'abari bari mu bwato bose barapfa.
barasa icyambu cya Karundu, barasoma 23 yari yimuriye pozisiyo zayo aho zakorera MONUSCO. Ibi bikorwa byose byakozwe, ndetse icyo gihe 23 yari retiriva Makobola igaruka inyuma ijya ngo muri Uvira. Abaturage bayibonye ijya muri Uvira, ariko nyuma irongera iragenda ikora operation Makobola, operation ikomeye y'amagasa isubirana Makobola. FARDC na Wazalendo bahunga bibye abaturage. Noneho kugera Makobola 23 ngo ikintu cyavumbuwe nuko ngishaka gukomeza igafata Fizi, igakomeza igafata Karemi, Tanganyika yose ikaba irarangiye, igakomeza izindi operation. Kongo rero ubwoba bwayo cyangwa n'ibintu ahantu yabigaragarije ni mu rwandiko rwanditswe na ministeri ishinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri Kongo, iyo ngiyoborwa n'umuyobozi n'umuvugizi wa guverinoma Patrick Muyaya, mu itangazo yasohoye ku itariki 31 z'ukwezi gushize. Yagaragaje ibintu bikomeye tugiye kureba, tunareba uko 23 yabisobanuye. Reka duhere ku kintu yagaragaje, turagaragazamo ibintu bikeya bigaragaza uwo mugambi. We avuga yuko ngo ari u Rwanda binyuze mu gisirikare cy'u Rwanda ngo rushaka gukomeza gufata ubutaka bwa Kongo. Iryo ni ijambo risanzwe rizwi, abantu bararizi, basanzwe babyumva, bavuga yuko u Rwanda ari rwo rufata Kongo, ahubwo ngo atarimo 23 ngo 23 ngo ni igikonoshwa, ariko ikirimo imbere n'u Rwanda. Niko Kongo ibivuga no matangazo menshi. Noneho ariko u Rwanda rwo rurabihakana, ndetse rukaragaragaza yuko nta kimenyetso kigaragaza yuko koko u Rwanda ruri muri Kongo. Akavuga ko ngo hari amakuru ngo bakusanyije ngo muri za societe civile n'abandi, ngagaragaza ko ngo mu ifatwa ry'umujyi wa Uvira hari abantu barenga 500 bavuye mu byabo, n'abandi barenga 1,500 bapfuye. Anga akabemo ikibazo, Uvira ituwe n'abantu bangahe? Ese abahunze bangana iki? Abantu 1,500, Uvira ituwe na miliyoni zingahe? Ku buryo umunsi bavuga yuko abantu 1,500 bavuye mu byabo, bivuga ngo Uvira nta muntu ukirimo. Akavuga yuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zagabye ibitero mu bice bya Kamanyura na Uvira zikoresheje amabombe na drone za kamikaze. Akavuga yuko ngo nta gihamya cy'ibirego yashinje ingabo z'u Rwanda yigeze agaragaza uyu Muyaya, ariko ngo amakuru ngo yahawe na societe civile, imiryango y'ubutabazi n'inzego zimwe na zimwe za leta. Reka tugere kuri cya kindi noneho cyo kuvuga ngo umugambi wa 23. Muyaya avuga ko ingabo z'u Rwanda ngo zohereje bataye 3 z'abasirikare mu misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga. Izo batayo ngo zaragiye ngo ziriyoberanya zihindura twirwaneho. Ngo intego y'izo ngabo ngo ni ugukomeza urugamba ngo rukava muri teritwari ya Uvira ngo rugakomereza muri Fizi, ngo hanyuma rukajya muri Karemi muri Tanganyika. Karemi nayo ngo ikaba irafashwe. Icyo ni ikintu cyamaze gusa naho gifata ubukana mu mitwe y'abanyekongo. Nyuma y'ibyakozwe na General Kenge byo kugaragaza yuko umututsikazi ari ikibazo, ubigikurikiyeho propaganda ikurikiyeho leta ya Kongo yatangiye gukora, ni yuko ngo u Rwanda rwashyize bataye 3 hariya muri Fizi, Mwenga ndetse na Uvira. Izo bataye 3 ngo zikaba zigamije gufata Uvira, zigakomeza zikagenda zigafata Karemi muri Tanganyika. Iyo niyo nuza none higezweho ubu ngubu. Iyo kuvuga abantu bahunze n'abishwe yo irasa nayo itahawe imbaraga, ariko nabyo kuba yabyegetse ku Rwanda hari ubukana biri buze guhabwa. Ayo magambo rero ya Muyaya yatumye tureba ibintu bitandukanye byavuzwe n'uyu muyobozi. Ese koko kubera iki yatangaje ibi bintu? 23 yasubije iki? Turi buze kure byo 23 yasubije, ariko reka tubanze turebe, dusesengure iyi ngingo. Ibi ngibi Muyaya yatangaje byahise bisobanura ibintu
bijyana n'ibyo Reverend kuri yo yatangaje. Ati ingabo z'u Burundi ziracyari muri Kongo. Hari amakuru ahari yuko hari bataye 3 z'abarundi ziri hariya muri Kongo zigamije kuzafasha Kongo kurinda Fizi no kurinda ko intambara yagenda ikaguka ikagera muri Tanganyika. Reka turebe amakuru icyo avugamo imbere ajyanye n'ubu bwoba cyangwa n'uyu mugambi wa 23 abanyekongo bavuga yuko uhari. Ibi ngibi byatumye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize 23 ubwo yavugaga ngo igiye kuva muri Uvira, FARDC yavuze yuko mbere yaho yari yatangaje ko ifite gahunda yo kwisubiza umujyi wa Uvira ndetse n'ikibaya cya Rusizi ibifashijwe no mu Burundi, kubera ko ngo Burundi bubona yuko u Rwanda ngo ruri kubuhumekera ku gakanu kandi ngo bafite umugambi wo kugira ibiki wo kubutera, ngo rukazabutera ngo rwifashishije ubutaka bwa Kongo ngo kuko ari bwo bunini ngo kugira ngo burwanire ngo intambara kure y'abaturage barwo, ahubwo ngo niyagira na victime ngibe abanyekongo. Iyo ni propaganda iri mu Burundi nayo kwifatwa rya Uvira ndetse ngo no kwagura ubutaka 23 ishaka gukoreraho abarundi bita yuko ari u Rwanda. Reverend kuri yuko bivuze wabyumvise, uko Muyaya yabivuze wabyumvise. Iyo propaganda rero yongeye kwaguka, ariko noneho cyane iragukira mu bijyanye na biriya. Ibyo ngibyo rero gushoreza miliyoni 750 z'amadolari mu gushaka gusubirana Uvira cyangwa n'icyo kibaya byatumye ku itariki 16 z'ukwezi kwa 12 hari indege y'ubwikorezi yakuye abasirikare 500 ba Kongo muri Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Karemi mu ntara ya Tanganyika. Aba basirikare bageze Karemi bahita bakomeza bajya mu mujyi wa Baraka muri Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. No kuvuga ngo ya Baraka abasirikare bagiye uvuye Uvira ujya Baraka ni birometero 80 byonyine, na ahantu hato cyane. Bivuga ngo aba basirikare bajyanywe mu kongerera imbaraga bagenzi babo bari muri kiriya gice. Sabo bonyine uwo munsi hari ubwato bubiri bwari butwaye abasirikare ba Kongo n'abacancuro b'abazungu bwageze ku cyambu cya Baraka, nabwo bwari buturutse Karemi. Abangabo babanje kuva Rubumbashi mu ntara ya Haut-Katanga bagera Karemi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Nukuvuga ngo yabo abo ngabo ndetse n'abandi ntabwo akibagirwa ko abandi ku itariki ya 14 na 16 leta ya Kongo yohereje abacancuro 26 b'Abanyakolombia mu gace ka Mboko no muri centre ya Fizi, bakaba barajyanye indege 3 zitagira abapilote zo kugaba ibitero ku bindiro by'umutwe watwirwaneho muri Minembwe. Nukuvuga ngo ibyo bintu biragaragaza ubwoba bukomeye Kongo yagize ndetse no gushyiraho icyo twakwita nuza defense militaire igamije gutuma koko Fizi yose itazafatwa cyangwa ngo bambuke bagere Karemi, ndetse no gukubitamo 23 bwato bwayo hariya mu kiyaga cya Tanganyika bikabyaba byari bigamije gusa naho babaca intege kugira ngo ngoma 23 idakomeza kuyobora kugenzura ikiyaga cya Tanganyika ngo ibe yabasha gupanga intambara neza cyane ya mu buryo bw'ibikoresho ndetse no kwirinda yuko mu mazi haba menace yatuma itabasha gukomeza mu zindi ntara nkuko ngo ibyifuza. Uwo nundi mugambo garagajwe, ariko kongera gushyira mu Rwanda kikaba ari ikintu cyongeye kugaragara muri uyu mugambi. Reka twongere turebe uretse izo ngabo FARDC yashyize muri Baraka, wumvise izindi bateye z'u Burundi 3 zagiye muri Baraka. Gusa uyu munsi abarundi bagowe n'ahantu banyuza abasirikare kubera umupaka wakavimvira ntibishoboka. Hino ku ruhande rwa Kongo hari abahungu bahahagaze bigoye. Gusa ariko nanone ngo hari uburyo bw'indege buri gukoreshwa
hari indege z'ababirigi ziri gukoreshwa zikajyana abasirikare bakajya Kisangani, bakava Kisangani bajya Karemi, bakambuka bakajya ku cyambu cya Baraka. Hari Baraka niho hari nahita nka position cyangwa base. Urebye rero ubwo bwoba Kongo ifite, irabuturukana none kuko ubu ngubu nubwo bavuga ngo Kongo ngo Uvira, kugeza ubu Wazalendo na FARDC bashatse kugaruka muri Uvira. Habaye kurasana gukomeye mu bice bya Katonga n'ahandi na Kibimba, bashaka ukuntu bagaruka muri Uvira. Ariko mu 2023 cyagaragaje yuko ikirimo nuko izo tire zose cyangwa kurasa kose kwabaye bloke. Na mu 2023 umugambi ntiwashoboka. Ku rundi ruhande ariko bikavuga ko ngo Wazalendo iri muri Uvira, ariko abaturage bakavuga ko batari kuyibona. Gusa ejo bundi twabonye bagaragaye Bukavu, ndetse muri Uvira hari abarasha abaturage bashakaga kwitabira imyigaragambyo yari yateguwe na M23. Aha ngo bakemeza ko M23 ibigenderaho mu kugaragaza yuko koko hakiri ikibazo cy'umutekano muri Uvira, kandi uko yayisize ngo haramutse hagiyemo Wazalendo cyangwa abandi, ibintu bishobora kuza guhindura isura. Reka turebe noneho, uretse ubwo bwoba bwa Kongo tumaze kugaragaza, nayo yafashe ingamba igira uburyo yiporoteja. None se M23 arabivuga hiki? Binyuze ku muvugizi wa Lawrence Kanyuka, ejo kwa gatanu yasohoye itangazo, nukuvuga ngo avuga yuko ngo ibirimo gukorwa ngo n'icengezamatwara n'ibinyoma bigamije kuyobya rubanda. Ati rero turatera utwatsi ibyatangajwe na Patrick Muyaya muri iriya tangazo, ikavuga ko ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kuba bwarashatse gukoresha uduce ingabo zayo zavuyemo zisubira inyuma nk'ibirindiro bigamije kuyigabaho ibitero no kubigaba mu turere dutuwe cyane n'abaturage. Nukuvuga ngo M23 iravuga ngo twavuye muri Uvira, ariko igisirikare cya Kongo gishaka gukoresha uduce twavuyemo nka position iri buze kuyifasha kugaba ibitero ku baturage ndetse no kuri M23. Nukuvuga rero utwo duce ngo ingabo za Kongo zashatse gusubiramo ni Makobola ndetse n'umujyi wa Uvira. Aho ngaho hakaba haragiye hakorwa ibikorwa bibi cyane byakozwe na FARDC, cyane cyane Makobola twabigarutseho. Bakavuga ko bari abantu ngo icyatanu ngo bishwe, ngo bahunze ari suruse zitarizo, zitizewe kandi zitagenzuwe. Noneho M23 ikavuga ko ibyatangajwe na Muyaya muri iriya tangazo ari gahunda isanzweho yo kugereka ku bandi ibyaha bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo, ariko igashaka abandi bantu iri buze kubigerekaho. M23 igasobanura ko ubwicanyi bwibasiye abaturage bo muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'imirwano yo mu kwezi gushize bukomoka ku bitero by'indege n'ibisasu byarashwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC, FDLR, imitwe ya Mayimayi, Wazalendo, abacancuro b'abanyamahanga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ibitero byazo nibyo byishe abaturage. Ni ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane twa Kamanyora, Ruvungi, Isange mu nkengero zatwo, bikaba ngo byarahitanye abantu 8, abandi 55 barakomereka muri Kamanyora yonyine. M23 kandi yashinje ingabo za leta kuba zariraye mu baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro yo ku itariki 22 Ukuboza, zikabarasaho zikoresheje imbunda nini n'izoroheje, ku buryo ngo byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye, kandi ngo bikaba ari ukurenga ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mutwe rero wamaganye Kinshasa kuba ikomeje kwica amasezerano y'agahenge ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'abategetsi bayo, imvugo zibasira abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane amagambo aherutse gutangazwa na General Ekenge. Uyu nguyu ni Ekenge watangaje amagambo akomeye cyane avuga yuko gushaka umugore w'umututsikazi bisaba kwigengesera. Ni amagambo akomeje kwamaganwa n'abatari bakeya, yaba umuryango umwe bw'Uburayi, yaba ibihugu bitandukanye byose byakomeje byamagana aya magambo ya General Ekenge Sylvain.
Reka rero bakunzi bacu tubashimire, tukomeze kubifuriza kugira ibihe byiza, abo bukeye muze kugira umunsi mwiza, abo butaracya muze kurara neza, Imana ibarinde mwese, turabakunda.